Nosni polipi, razumijevanje, simptomi i tretmani. Nosni polipi su benigne izrasline u sluznici nosa i paranazalnim sinusima, te mogu izazvati raznovrsne simptome i zahtijevaju pažljivo dijagnosticiranje i liječenje. Ovaj video produbljuje razumijevanje nosnih polipa, njihove simptome, dijagnozu, tretmane, te naglašava potrebu za prevencijom stvaranja novih nosnih polipa. Prvo, opis i karakteristike nosnih polipa. Nosni polipi često se razvijaju u sluznici nosa i sinusima, a njihova struktura i oblik često podsjećaju na mekane, bezbolne izrasline u obliku suze ili grožđa. 2. Simptomi nosnih polipa. Uobičajeni simptomi nosnih polipa su začepljen nos, uporan osjećaj začepljenosti ili potpune blokade nosnih prolaza, curenje iz nosa, povećano curenje iz nosa nakon kapanja nosa, gubitak osjeta mirisa, smanjen ili potpuni gubitak osjeta mirisa, bol i pritisak. Bol i pritisak u licu, bol u licu ili glavobolja, te pritisak na čelu i licu, hrkanje. U nekim slučajevima nosni polip može uzrokovati hrkanje. 3. Uzroci, pojava pukotina u nosu i povezanost s nosnim polipima. Pukotine u nosu često proizlaze iz kronične upale nosa, a povezane su s različitim stanjima, poput kroničnog sinusitisa, astme, alergijskog rinitisa i cistične fibroze. Imunološki sustav i kemijski markeri u nosnim prolazima igraju nam ključnu ulogu u razvoju naših nosnih polipa. 5. Liječenje nosnih polipa obično započinje lijekovima koji uključuju kortikosteroide, antihistaminike i antibiotike, te lijekove za stanja poput astme i alergija, dok u težim slučajevima se pribjegavaju operacije, posebice tehnikom endoskop kirurgije. Ta operacija može biti potrebna kako bi se uklonili polipi uz očuvanje okolnog tkiva. 4. Dijagnoza nosnih polipa. Dijagnoza uključuje fizički pregled koji može obuhvatiti endoskopski pregled nosnih prolaza i šupljina, te slikanje tehnikom poput CT skeniranja za određivanje veličine i položaja samog polipa unutar naše nosne šupljine. 6. Prevencija ponovnog pucanja nosnih polipa. Prevencija ponovnog pucanja nosnih polipa ključna je za dugoročno olakšanje. Ovdje kontinuirano liječenje astme i alergija uz prakticiranje nazalne ili nosne higijene, poput ispiranja nosa fiziološkim otopina, može smanjiti rizik od upale i ponovnog razvoja polipa u vašem nosu. 7. Ponavljanje nosnih polipa i potreba za stalnom medicinskom terapijom. Iako se nosni polipi mogu uspješno liječiti, često se znaju i ponavljati. Stoga, stalna medicinska terapija ili ponavljanje operacije mogu biti potrebni za održavanje dugoročnog olakšanja. Da zaključimo, nosni polipi, iako nisu povezani s rakom, mogu izazvati značajne nelagode, ali pravovremenim prepoznavanjem simptoma, točnom dijagnozom i adekvatnim liječenjem ključni su koraci prema olakšavanju simptoma i prevenciji ponovne pojave nosnih polipa. I kao bonus sadržaj dodat ćemo dopunske medicinske savjete za upravljanje nosnim polipima. Prvo, vitaminska suplementacija. Dodatak vitamina C pojačava imunološki sustav i pomaže u smanjenju upala, dok vitamin A i E potiču zacjeljivanje naše sluznice i podržavaju opće zdravlje naših dišnih puteva. Omega-3 masne kiseline, unosom hrane bogate omega-3 masnim kiselinama poput ribljeg ulja ili orošastih plodova, može se pridonijeti smanjenju samih upala. Sredstva za inhalaciju. Kada gledamo sredstva za inhalaciju, inhalacija pare s dodatkom eteričnih ulja poput eukaliptusa ili mente može nam zaista pružiti privremeno olakšanje u disanju. Upotreba inhalatora s kortikosteroidima može pomoći u smanjenju upale cijele nosne sluznice. Kada razgovaramo o nazalnoj ili nosnoj higijeni, redovito ispiranje nosa fiziološkim otopinama nakon košnje trave ili boravka u prirodi, te održavanje čistoće nosnih prolaza pridonosi smanjenju rizika od infekcija. Prehrambene promjene. Kada gledamo prehranu, izbjegavanjem potencijalnih alergenata u hrani možemo smanjiti iritaciju i potencijalnu reakciju nosnih polipa na hranu koju unosimo.
Stoga se savjetuje da povećate unos voća i povrća te hrane bogate antioksidansima. Redoviti fizički pregled. Periodični pregled kod specijalista otorinolaringologa vrlo je važan za praćenje stanja nosnih polipa i pravovremeno prilagođavanje terapije svakom pacijentu posebno. Bez redovitog pregleda otorinolaringologa je nemoguće riješiti ili staviti pod kontrolu probleme s nosnim polipima. Zdrav životni stil, izbjegavanje pušenja i ograničavanje izlaganja iritantima poput dima i jakih mirisa može doprinijeti općem poboljšanju našeg dišnog sustava. Ali jako je važno, prije nego što započnete bilo kakve promjene, da kontaktirate svojeg liječnika i uvijek se prvo posavjetujte sa svojim liječnikom opće prakse. Hvala vam na vašoj pažnji i ostanite mi zdravi, dragi moji ljudi. Bog! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam!